ایران رو بعد از تهران رو می‌بینید با برج‌های بلند که شاید در خیلی از کشورها اروپایی دیده نشه، ساختمان‌های بسیار شیک و کشوری که اولین سطح بورسی دنیاست. Na kraju htio bih pozvati sve sudionike da posjetite Iran. Imate što vidjeti u Iranu i istovremeno možete čekati knjige, suočiti južni dio, dok je toplo, srijeni dio možete skijati, tako da u tom smislu ima jedan jako zanimljiv list i koliko se tiče turizam i koliko se tiče mojih struk, mogu pohvaliti sve nebodere koje u Tehranu postoje i čak je pohvaliti jedan od najboljih